Hello, number Sangmala Trashitele. Welcome back to my channel again. Ani ta thiringi yindung de khari lana ani thiring anzu ra ta jurtang la twe ani jurtang mela la twe ra ani thiring anzu trans performance chugore ani phagla yang anzu she thabiare ani shorte la di yindung ji so samsara ani thiringi yindu de ra Sangmala do rewa yura ani ditangimdura like share subscribe 인제 민지 치료나라 아니 라세 아니 땡게 좋아하는 시로나 드린 게 인동데 상말라 조여라 라세 당한테 단다 dance practice 시리 아니 티지랑한테 조여래 상마 다 시에 참게래 상마 바스켓 탕딩나예 단당한테 시에 this practice 아니 조여래 다시 practice 그래 단다 탕딩나 안티스를 줬단 베레 तेला बास्केट सांगते नहीं यार संगी मेला चिदे ठरी चिचे यार संगी मेला रे संगी नंगी निमनी मेला रे अनि ता धंदा कौन सा दे जोरथांग लदी बस नंग जे कौन सा बस नंग जे रे जो दे बस नंग जे रे 조당 라 시장에 시차가 두유 아니 시야 고유 메라미 아니 봄지 되게라서 우리 다가 속발을 제이 틀레 가테 참가 가 참가 되게 진짜 가티 라 당연히 대 버스는 제리 먼저 버스는 제리 나 인지 hotel juga. Jordan, tangan coba sampai sana. Wow, gila. 담당 레슨 담당 레슨 हाँ लेसन अरे वीडियो रहेगी हाँ लेसन अब्राहम फोटो देना शेयर तो दले थाई अच्छा हेडक्वार्टर ले दो ता तो छा दा दिसने हेलो 상세 아우 상세 상세 आरपी गेट दूर भाइ अघि एउटा स्कर्पियो गयो भने सोधिदिनु न अघि स्कर्पियो गयो एउटा सिटो 사진 상마 살라 사들이 하나 사들이 당한 저들의 줄 샀어 사제 베김도 하도 돼 마가르샤 멍미 마가르 사제 미나 피팔리 라사딜라 레샤 멍미 모터다 데라 멍미 에리르샤 당한 저들의 쉐디 체레 프랙티스 아이 알아모 고팅게 알아모르다 गरेर कोटिए 아니 디스를 디체르샤 고츠에르샤 प्रॉब्लम ऑटो में भी जाने से भी उल्टी लगता है मुझे ऑटो में इसमें तो बस में तो हमें ताकि ना प्लान मारे उन्ने सारा 사자 베이킹도 팔도 당한 저대 스트레스 칸을 저대 삼두 내다다 삼두 잡아야겠다 먼저 스트레스 칸을 저대
थाना उछा छ सरी छ सरी छ र यस मञ्चसम्म आइकन आफ्नो समयलाई हाम्रो निम्ति दिनुभएको निम्ति र यसरी हामी अघिल्लो चरणमा हाम्रो केरल गीतहरूलाई हामी गाउन गइरहेछौँ। सुनिकन तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। Wow. Christmas tree. Hanging just a tree in there. Hanging just a Wow. यसरी म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा कमान्डेन्ट सरलाई आजको हाम्रो यो साँझको अग्नि प्रज्वलन गरेर आजको यो साँझको सुरुवात हामी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित एक एकको जीवनमा प्रगति उन्नति अनि शान्ति छाओस् भनेर यस अग्नि प्रज्वलन गरिदिन म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर कमान्डेन्ट सरलाई यस अग्नि प्रज्वलन कार्यक्रमलाई अघि बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। 참 심각할 때 있던데. 스트레스 관리를 찼어. 밑바가시. 너무 찾았어. 로송 남송 기대주셨어요. celebration. Neta, essa parte que tô falando. Lá? Kim to hold this Saturday.
हुन्छ हाम्रो यस क्यारोल टिमलाई आफ्नो स्थानलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुने भनी म निवेदन गर्दछु र उपरान्त समयहरू म आजको यस कार्यक्रमको समय म आजको उद्घोषकज्यूलाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 김도 가도 돼. 당등이 전부 들어. 아주 내가 진짜 배제. अघि बढ्दै आएर हाम्रो साउन्ड इन्जिनियरलाई आफ्नो ट्र्याक प्रदान गरिदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले अघि बढाउन हामीलाई धेरै मद्दत गर्नेछ। यसर्थ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Limbuni kancile dakyani hau, sungguh kau
बिगार्यो तुम्बाको पानीले तुम्बामै तिमी मरिमेट्ने दुई चारा तुम्बाले नभेट्ने लिम्बुनी कान्छी नानीले बिगार्यो तुम्बाको पानीले तुम्बामै तिमी मरिमेट्ने दुई चारा तुम्बाले नभेट्ने
I'm
चला पला शान्त अब हाम्रो त कुन चाहिँ सेठ बेरिस से खास महँगो थियो साकेला सिल्ली प्रस्तुत गरिदिन भने नम्र निवेदन टक्राउन चाहन्छु र प्रस्तुत छ साकेला सिल्ली। साकेला सिल्लीको अर्थात् यस सिल्लीमा सम्पूर्ण चराचुरुङ्गी पशु प्राणीहरूको नक्कल उतारिने गरिन्छ है। र अहिले भने सिलिहाङमा साकेला सिल्ली प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ हजुरहरूको समक्षमा। दोस्रो चरणमा खुइपा सिल्ली अर्थात् बाँदरको नक्कल उतारिँदैछ र अहिले सिलिहाङमा बाँदरको नक्कल उतार्दैछ है।
नाच्नुपर्छ है सबैजना म बोलेको सुन्नुहुँदैछ हेलो हेलो सबैजना साउन्ड ठिकै छ सुन्नुहुँदैछ है हवस् नाच्ने हो नाच्नुहुन्छ हवस् नाच्नुपर्छ है खाली प्रस्तुति मेरो पहिलो स्वीकार्ने आवाज नाच्नुपर्छ है सबैजना Tadi konda kalatang so. Konda kalatang so de konda shala. Chinle, Tamding Wangil, Kunga Samdup, Siring Yensen Bhutia, Dawa Doma Bhutia, Lobzang Sudin, Tenzing Norzam, Pasang Dolkan. सर्वप्रथम नवाङ छोडेन यसरी नै सिरिङ लाडन
Sering Yongdo, Kunjo Duma, Sering Yangchin, Karma Chinli, Tamdring Wangil, Kunga Samduk, Sering Yangchin Butia, Dawa Juma Butia, Lobzan Soden, Tenzing Norzam Buti, Pasam Julkar. Thank you. 굉장히 요. 위저를 모아지. मैडम को बोले थापसे मुझे 록상 주례. 중앙선. 댄징 노 좀. Nasla. Nasla peşo. Nasla peşo. Alamo. मरे उस संडे पे योरी नहीं है कहीं मरे वो आज इधर किचन आज समथिंग में ये वीडियो रहता है यहाँ र यसरी नै अभिनन्दनको अघिल्लो चरणमा आज हामी माझ आएर हाम्रो यस समारोहमा साउन्ड इन्जिनियरिङ गरिदिनु हुने हाम्रो दाजु सुरेश राईलाई म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। उहाँले हामी माझ आएर आजको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण पिएचक्यू पिपली परिवारको तर्फबाट अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छौँ र फेलिसिटेसनको कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको छ। यसरी धेरै धेरै धन्यवाद हजुर कमान्डेन्ट टु सेकेन्ड आइआरबिएन साथै जिएफओ मेडम साथै डिप्टी कमान्डेन्ट सरलाई। र आजको कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र म मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु एएसआई ईश्वर कुमार राईलाई आजको यस कार्यक्रमको धन्यवाद ज्ञापन राखिदिनु हुन भने। 아니 드링잉 엔통리 나가라 상신하게 아니 드링잉 엔통리 정말 어려워 영화 대화에 아니 정말 엔통라지요 정말 아니 정말 엔통라지요 정말 바이바이 굿나잇 올레 올레